Počneš sad snimat. Neće biti ništa, dakle nismo iskoristili kraća. 180 zapušta. Jedan puta, ne. 2.33 je do kraja prve četvrtine. Koji je rezultat? Sami Baračka šansa za Mađare, sami Baračka za nas. Slušaš ti ovo? Ali sad evo i kontrafaula. A kad vidim da je opcija šota sve. Dakle, prekršaj u napadu i suci su Pranovićan gura tu loptu ili bolje odrečeno dodaje tu loptu do igrača za kojem osam, to je Čogaš. Čogaš usjedi prema Kuncu, opet Kunac Čogaš, opet Kunac ima loptu, ima Jokovića, se svi desno, ali teško se odlučuju da bi dali loptu do Jokovića. Evo Zagreb, Sisak, Snimto. Sputoka, Snim desno. Neće biti ništa. Omušaj Kunca, prvi njegov udarac i uspješan, dva puta slučao te od toga, dva puta nije pogodio Baraču, dva puta također kućao i jedan put pogodio. Ček, sad izađemo sam na Ramicu, ovo malo da bi on... Jedan od 6% našeg šuta. Mađari su nešto uspješniji, dva puta su kućali, jedan put pogodili, ali to što su kućali samo dva puta. Dovoljno govori da nisu imali baš previše. Da nisu imali baš previše šansi za gol, ali sad će imati jer su Federac. Ja ne gledam bez snima, pa kuda idemo. Federac skrivio upravo. Brzina je tu nebitna, ne Ražice imamo. Ne, u našim redovima hoće li to... Oj, des. S80, evo ga Zagreb, 4-4. Prekiša i Mađari sada imaju vodstvo od... Možeš prekid snimati?